Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad K Sangma ula ai kejing kular ban simkia hi daladi halor kejing dawa ban kentiu kerdanno ya ka maurang keneng Public Health Center syaka Community Health Center kumbala dawa da ka senjuk ki hinrio sorra shnong ya ka ni la ya tho da MDC ka sorang kam constituency uba pniat sings em uba dairu chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council habakren ha kejing yalang IT ya ka ambulance lengba ka Chief Minister's Relief Fund syaka maurang keneng PHC hakasngi balang ka arterik unailor arajar arpo kumban syukdo kaladon ke jing sengu persya ka bajur na ka senjuk ki hinrio sorda shinong kata ka maurang keneng paumura thangsalai kot puriang bat kse pendeng halor ke jing bombat kular ka tanat ka koi ka khia ban penken ria ya ka PHC na ka jaka badon menta syaka jaka bathamai ha ka bakinong yalam kilamut ban pelong da ka jing yakhi persya men ha ka arpo pratarik unailar arajar arpo Kibalai don lang hakani kesengi ke kentup yo ba Roni Walang, BDO ka maurang keneng CNRD block, Dr. A. Kharduj, Dr. in charge ka Maukenro PHC Lembat Kinong Trey, Chairman ka senjuk ki Henry Sordar Shinong ba Peter Jelawai, uba Deiru Sordar ka maurang keneng, uba Klin Kharsati, Chairman ka BDMC ka maurang keneng CNRD block, uba lapenya ya ka jingyalang. Kibor pulit na maurang keneng PS, kinong yalam ka NPP, kinong yalam Shinong, kinong Trey Asha bat Aganwadi lemde bat kiwe Lada ubri ula banyo ek percaya baru kowe ula banyo ekspa baru kowe lada umdan ni juga jikya kata kamut umyo ai hari lada umdan ni juga jikya kamut lada umdan ni umyo ekspa percaya baru kowe kamut ula yo lur baru kowe dan kata usul pun bak kowe jikya kare kowe ke benta ke berengkam tamah do kata dah kejia nanti bagi ni gimat jindawa ke bubun lasengi kerman scam bah kemarin cuma install ada penyekeran syai, ila ada penbatai ban brief sibun gizi dongkam, kaba kani ke pensi ke dongkam mon syakri, kani ke pensi kam dai baka syakri tang ya kinong snong kan dia bar snong, ila benong ya baru kinong India, kibaya inti lingba kani ke national highway, kabala banjak accident, kano no jingja, kemudian kani ke pensi ke pediang lor borok. Namar kala cu sumar ngimla ban rejit, yuno cai ban rio ban ai, yuno ban amai, tapi borok kani kamram jingi ban ngahap yarap ya dai gizi we pan. Kata thai ke jitmu ke bak madu chung koi kya ne chiki no sumar banirap ban ai ke jing emmi kiwai banirap pan emmi kiwai tina kata kadaw na kaliang chimistar kular ban sim khia ne kam kaba kane ka PIC ke jungi kamut kum ke angnut kum mang thmu kumut kan sorong sha bangen sayo ban kentiu kedan no syaga si khnang ba ke jing sumar kan yo ka bet ke bobiang mar kum bolong hadu menta hawai akane ka existing PIC ka bangidan kamut kampala ban ai shikri ke bapura mar ke jingbun juki breu kanang roy kanang par hari ke jinglong ka building kadang red di situ ba kadang jing bangen yo ke jing sumar ke bet biang tang de PIC hari la pun sengaw ha ba de jing kami ka ambulans asik ambulans kene ka wai ke berong kam tam po kene ka PIC ke jungi hakini ke reus nong ke jungi lasi nama tentang ke jingdan tang kawai ambulans sangne kani ambulans kamut bankit kinong pang lasi kum sto jingi kene bankit tangi kilong kume ke bapun ke bakha tidak ada jauh beriu accident jauh beriu buyak pang stom kit ke ai tidak ada kada lasi ke jingdan kene ambulans mata kasngi kamut kene ambulans kan penbiang ni kita ke jingdan kam baro bikin opsionong ki kendo nga syukwa ban penpau nakaliang jong ka PHC ka jing sungumo bat ka jing kublay shibun ya pi baro ban penyo ya kani ka ambulance kenang bangin ai ka jing syakri bapaka ya kipaj ba kajing tre jungi rengkat bat ka PHC kalong kabayajan hadu kata-kata ki komiti ki bapher harba ngi phliu jingmot bat harba ngi persyang ban pentulun ya kekam bat apdeng ki jing ki babon ki bangi ya kendo kaban syupet ban syu i barok umba ka yat bet ka yat anti henry habala tre kekam ngi suthu ki jing tengkho ki bangi ya kendo henry ngim island ni penkela penban ya gini kijing sya kita kisin jam ban ai ke jing syakri ke babhatam sya upat bang bodon hapo kani kemarang keneng CNRD blok ngaso sarong rupanya thu ipi hangne badai tang ke blok jungi ke bahadu mentah 4 don ke kes coronavirus inde bangiong bangi sarong bangilong kerpang hadu kata-kata lani bau bleu ai ke jing ada ka kerpang yengi yakiwei pan umai ndre ka daw ba daw sound kalong ka jing ya trelang apdeng ki borsnong ka PHC rengkat bat ka blok office na kan mau ha bagi
no ki jing batha da don kam e ban khot ka jing elang tang lamba jong ka WhatsApp kini ki shnong kila pun tre kam lon ya ki no jing batha awan na sarkar ngam shimmat kanu ka jing e kung video hagabe de bat kino ki shnong na ba shisen bala batha la karpan la don ka jing e mer jing mod lengba ka WhatsApp kam de ka jing e kendo markhman henry ki shnong ki tre lang ki ai ka khti ka mon ka khti ka diang ka PHC ka yarap yangi bat ngila man ong ba ni so sarong ka jo kapor ni aingo kerpang yu play ba hapo ani ka blok ka jungi ngimpat don ka case jong niu corona virus ba ni duai kerpang yu play bon ni sendai lam yangi rengka ka jingkat kli ka jungi ro baro shimet shwa ka yeng ka sem ka imlang ka salang bangin sala bangin job yung niu nyang jingpang hap ini depan tim kadap kajing play pa ya kini ka ambulans laban IT ada more connect PSC naman taban yo ko tinagap naman ta tinagap jong ni PSC ada ben aji chakri pa kei ka ba penlong yang aban wan ban ya kendu marmar ya kini ki rumut ki sodar shnong jong kini ka sinjuk jong kini kin rew shnong ki ba kentup ya ka moring keneng ya ka pomura ya ka thangshalai ya ka sependeng ka kut bat ka shnong puria kini ki henrew tuli ki shnong ki dan ya ka we ka sinjuk bat dangi pai ka jing bun pa bun breu hapo jong kini ki shnong daki pho hajar te dangshen haka arkunyo tarik ngala wan hiar marmar syakani ke shnong mor keneng banlum banlang kini ki hrungut ki soda ne kini ki hrut li ki shnong banyekren halor kajing e jongkani ki PSC bat kumjuru ka ba arpat halor kajing thmu jongkini ki hriu shnong banni pa ba haka arku tarik banwan shong ban persya angni po PC persya ya ka sarkar khamtam ya ka health department haka bede bat kata ka jingkular jong ka health department mentala kat tu kat ni por ya ka ba kham shimlala ban pun urlong ya ka ni ka jingdawa jongki te kumangila bani i na ki ko khubor ya kata ka jing rai jongki ni ki hindushnom ban penlong ya ta ki program ya ki da ka ba kin wan mi pa ba angni po PC te nakaliang jonga sikum local MDC jonga ni kathan kum chairman ru jonga district council aju ko por kum uwe ni ki dekhot vice president jonga NPP East Khasi Hills district ngaso banja buram le se lada mi ki kenram hapo constituency jongi khamtam ka jingya mi pa ba ka jingya persya abakum kani ka por khamtam kani ka saw ka sian na kani ka klam COVID-19 te ngaso dap da kajing kikli but da kajing songkya habai but kani kajing persya jokini hindushnong but nakaleng jonga ngamben ki kadai baki kin persya namar ba omduna ya ka lai tli ki meeting ki bla penlong ba ka health department tam kata kawi meeting li ka ba khaddu ka ba penlong ha u khat arterik ujilio ujun arjar arko mentau snem ya kabala khot hi da ka health department ya ka meeting hang ni hapo PC ya kini ki hindushnong but hakata ka meeting na ka health department balawan mi khmat da director Dr. Amanwa DMHO bakila ai ka assurance ba tang hapo u July onla ban shift no ya kani ka old building PC syaka new building PC ka ba arpat kade kaban upgrade no ya kani PC existing PC syaka CHC namar kumba la berkedo baka jingdan tang haka kerdan PHC le si ka stom hai kani ka PHC ban aji syakri ba namar ba nongli nongwan na kani ka shnong so labun palat haka shishi tangki accident case namar khamtam kani ka Shillong bypass road kayak nang ni but habede ba kani ka bat kani ki kishnong ru ki babun tang kamorun keneng ru population la tam ki 10,000 tang ba kishnong population te so kini ki sanshnong le la nang bun
Te kamdei tang KPC cover ini Hindu cover sedu seorang kamru population 10,000 tam. Te let's say tang i kerdan PC ka 6 lak syuban ajing syakri ke babahat nam ta ka koi kakia. Te dei halor kita ba ka health department ka sutu ba de ben upgrade ya kenika PC sya ka CC. Te hakabedi ba kenika bentah. Te namar ba ka health department kamla ben penulong ka penlong let's say kini Hindu bahab bani shimnya kata karai wat ban hab bani ki pai ba ban mi shani po PC ban ya persya ka suka te hakabakun kata kapor ngayo ban wan ban intervene ban ya kendu ya ki nongelang shnong bat haka arpunyo terik ngala fun ya chief minister mongsa ka long very serious kenika case hamni po PC mor keneng te la de ban le e no nakalyang chief minister namar hakaji kendu jungi bakin Hindu Shnong nakaliang ki Hindu Shnong kila rai ba kinam ya kendu shu ba health minister ba health department kila ade ya kawai ka jingkran shangi ka jing kentu shangi ba ya kani ka ya ka jing ya kran nang ni khmat habidi PC mo keneng kila ban kin pediang lada kin ya kendu tang ya deputy CM ni CM Dadai halur kani ka bentaba marmar hatu kasni arpunyo terek kebangadan meeting baki ngafun ya CM Chief Minister Secretary wong ba Chief Minister Office mong subha ay appointment na lashay kabalong very urgent bakerki bah kani ka kam kabalong serious but they halur kata ka benta kabong CM la sngap but la khat yingi hakasni kabot kata kalong haka aku pratarik ngelayo banyalam kini Hindu tuli ki shnong njungut ki sada shnong shaying jong chief minister Konrad Sangma ban aprais leni ban yathu eka problem jong kanika PC hadin bangila yathu eka problem de arjat kita ki problem ki bungi dan kijing kawai kijing kadai habidib ki facilities ki dawai dashin ki facilities ki babun sih ni ki ambulans namar ke ambulans badan mentah ni ke bahap kit tang ki lokme ba armet ki ba mut khakun temla le si ban kit ki ba pang ki bai pat ki ba pang bashdom khamtam ki ba mensau haka accident kali kini kitai te but anda la pe hanta na kita ki arti kimat kawai sekaba arpat kade habidi kanika jing don kam ban upgrade no PC sya ka CC te yakini ki artali ki jing pen smau jungi nakalian chief minister la ai assurance kumni ka baningkong yaka ambulance to ai no marma ti la ai kumangi i mentasngi la sakhi ba mentasngi la yo ban pelai dang aku kraterik ngi kren menta arterik la yo ban pelai ba ki dawai dashin ila ai order badin biang ka sanction nangta security ki staff quarter ki te kata ka upgradation part kajing pentintiu kerdan na PC sya CSC nakaliang ju CM ila assurance bayakan ni hikamat inshimti dalati nakaliang jo chief minister but haka tugas ni ila assurance sakmat jong ki sodaru bayni kakam inshimkia lo no but nakaliang jonga kum local MDC ni bani penbai le se hangnu ka ba dang kam ka bangin yo ban pendap kata kam ka badang tuna